Abarukure by'obwegiso mu district ya Shema bashabira abazire n'abashomesa okwatanisa hamwe bakatandika omwuga gw'okushomesa abaana bato kundi ihanga ryabo bakiri mu primary. For example, we have patriotism. Mwanu mureba a love for our country, Uganda twe. Mwanu mureba abana ko kubanga machinga. So no shanga ngu training ejuriye yona omashomero, it is being what attained. Pia nataka yajira university akashoma akatunga degree konka kanatunga mshahara gw'okwezi ogwa miliyoni konka kanayiba punch omu office abantu bakachebuzaga punch yashinye 15 ekikureta ekyo kyona n'omwana kumushomesa ekicweka kimwe ky'omubiri abo ku mwana oshomere ko training ekyo bakweta holistic development of the child. Omushomesa omukugu Nora Baryayanga najanga okwegesa abaana okundi ihanga ryabo tikushisha wire nko kubingi barikuteekateeka. So otagira ngo omwana oyo nashisha obwire okaine ekyo tumuteekamu ekirimunyamba nyensya Stakrita nkweza training abana baweza kukora performance ejo bamuha sente nimango gishana gatintaga nukaza kurezi nasya akwata kasibazire. Aha mukoro ogu abana borekere entaranta hamwe n'emishono etari emwe n'emwe. Urugendo rwito ruwero defined, so buri activity yo nimwe arebe nebe mu bright age eryo mbahandike mu kigendo rwo cyitwa bright age kandi tumanzi yoraho kamwe ngo kutwa planning okutwa bishomesa kare tukoba kushomesa hati. So mwana murabana aba presentations zabo it is modern baba ryakwe ahabyeshongoro bagendero muri rizimo. Mukuru wa Bright Age asimira abazire ahabo kufayo bakakuza abana babo n'emico mirungi. Bright Age n'ishomero ryo mu cyaro konka kandi obo ryo mu cyaro, it is a town school in the village. Gasha kwa Abraham Muganza.